my first and last mistake. I'm blue without your faith. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship. Maka hari ini kita akan umumkan, ya, kita akan umumkan siapa pemenangnya dan juga kita serahkan hadiahnya. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena Retail Makassar mendapat berkah rahmat untuk bisa menang menjadi best unit yang ketiga kalinya. I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life, and I need you to survive. Boy, I want you to walk right, so I can give you one more chance. You're only living in your damn head. I can't survive.